turacyabasomera ibyasohotse mu nyamakuru. Reka twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda. Jondanye duhere ku birebana n'igikombe cy'isi muri ruhago y'abagabo cyarangiye muri Qatar ku cyumweru gishize, cyegukanywe na Argentine ya Lionel Messi hitsinze ku mukino wa nyuma Ubufaransa bwa Kylian Mbappe. Bombi bashakiraga igihugu cyabo igikombe cya gatatu kandi n'ubusanzwe banakinana muri club imwe ariyo ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Supersport, News 24, BBC Sport, CAF Online, Times Live na Inside World Football byanditse ko mu gikombe cy'isi gitaha cyo muri 2026 Afrika izagera ku mukino wa nyuma byanze bikunze. Ibi bikaba byaravuye mu kanwa k'umunyafrika y'Epfo Patrice Motsepe uyobora muri iki gihe impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Iki cyizere Motsepe akaba yaragishingiye ku kijondanye. Yagishingiye ku mwanya Afrika yagezemo muri Qatar, aho Maroc yanditse amateka yo kuba igihugu cya mbere cya Afrika kigeze muri kimwe cya kabiri ndetse kikanakinira n'umwanya wa gatatu nubwo amahirwe atagisekeye ngo kiwegukane. Akagira ati iyo witegereje impano ziri kuri uyu mugabane wa Afrika usanga hari ibihugu biri hagati y'10 na 15 muri Afrika ubu bishobora guhatana ku rwego rwo hejuru ku isi kandi bigatsinda. Motsepe yibukije kandi ko mu bihe byahise Afrika yeretse amahanga ko ishoboye muri ruhago ubwo yegukanaga ibikombe mu mikino ya Olympique bikozwe na Nigeria mu mwaka w'1996 ndetse na Cameroon mu mwaka w'2000. Iyi nkuru ikanzu rivuga yuko hari igihe cy'umugabo yitumye ashirwa kigezeho bityo amaso y'abanyafrika akaba hanzwe muri 2026 ubwo Mundial itaha izaba ikinirwa mu bihugu bitatu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Sizi inzozi za Motsepe zizaba impamo jondanye. No kubitega amaso nka cya gisakuzo cy'agatinze kazaza bica bavuga ngo amenyo ya ruguru. Mwari mukizi. Reka dukomeze tubasomera ibyasohotse kandi mu binyamakuru tukivuga kuri ruhago. Ibinyamakuru birimo Daily Mail, The Star, The Guardian, Le Monde, Africa Sports na L'Equipe byanditse ko umwami wa ruhago ibihe byose umunyabrazil Pele agiye kumvira Noheli mu bitaro hamazemo ibyumweru bitatu kubera uburwayi bwa kanseri. Uyu mwirabura w'umusaza w'imyaka 82 y'amavuko ubusanzwe amazina ye ni Edson Arantes do Nascimento yarabiciye biracika muri ruhago hamwe ikipe y'igihugu cya Brazil nta uragera ku gahigo ke ko gutsinda ibitego 77 mu mikino 92 yayikiniye uhereye mu mwaka w'1957 kugeza mu 1971. Yahesheje Brazil ibikombe bitatu by'isi, icyo mu 1958, 1962 no mu 1970. Ubwo yasezeraga mu mupira w'amaguru hakamanika Godio hari mu 1977. Edson Arantes do Nascimento bahimba Pele yari amaze gutsinda ibitego byose hamwe 1279 mu mikino 1363 igizwe n'iya gicuti yo mu ikipe y'igihugu niyo mu maklabu ya Santos na New York Cosmos yakiniye. Ibyo tubireke Xavier ahubwo twerekeze mu birwa bya Komore biherereye muri Afrika y'Iburasirazuba mu nyanja y'Abahinde, aho Africa News na This African byanditse ko iki gihugu aricyo kizayobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu mwaka utaha wa 2023. Komore ifite ubuso bwa kilometero kare 2235 n'abaturage babarirwa mu 900 mbese batageze no kuri miliyoni imwe. Rwose ni ku nshuro ya mbere kandi Komore igiye kuyobora uwo muryango wa Afrika yunze ubumwe. Nabyo kandi ibigezeho nyuma yaho Kenya yivanye mu guhatana uwo mwanya wagenewe Afrika y'Iburasirazuba bivuye mu gice cya Afrika y'Uburengerazuba aho manda y'umwaka umwe ifitwe na Perezida Macky Sall wa Senegal. Ni uyobora nyine umuryango wa Afrika yunze ubumwe muri iki gihe. Kuri iyi nshuro hari hatahiwe rero Afrika y'Iburasirazuba aho Perezida wa Komore Azali Assoumani yarawuhanganiye na mugenzi we wa Kenya William Ruto. Buri wese yakoraga ibishoboka byose ngo azawegukane. Gusa nyuma y'umubonano wabahurije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bari bitabiriye inama ya kabiri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika muri uku kwezi kwa 12 Xavier, Kenya yemeye kuvanamo kandidatire yayo. Rwose yayikuye. Meje wundi kwa kane jondanye nibwo Perezida Assoumani yashimiye Kenya avuga ko icyemezo yafashe kigaragaza uburyo yiyemeje gushyira imbere ubumwe n'ituze mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Uyoboye Afrika yunze ubumwe akoresha inama ebyiri z'uyu muryango ziba mu mwaka umwe akanahagararira uyu mugabane mu nama mpuzamahanga. Gusa izi nshingano za Perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zitandukanye n'iza Perezida wa komisiyo y'uyu muryango, aho kuva muri 2017 iyi komisiyo yobowe n'umunyacade Moussa Faki Mahamat. Kugeza n'ubu tuvugane. Reka dukomereze muri iyi nkuru yo muri Le Soir, La Libre Belgique, France 24, Le Potentiel, Le Phare no muri L'Avenir ivuga ko raporo ku bukoroni bw'Ububirigi yagonganye n'ikibazo cyo gusaba imbabazi. Nyuma y'imyaka 2 n'igice y'ubushakashatsi, ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda no mu Burundi, kumva abantu bagera kuri 300, komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'Ububirigi yashinzwe gusuzuma hahise ubukoroni bw'Ububirigi muri ibyo bihugu ko ari bitatu yagombaga gutanga raporo ya nyuma yayo, ariko ku wa mbere w'iki cyumweru Xavier bamwe mu badepite banze kuyakira. Perezida w'iyo
komisiyo yari yasabye ko umutwe w'abadepite usaba imbabazi abanyekongo, abarundi n'abanyarwanda kubera amabi yabaye mu gihe cy'ubukoroni. yanasabye guverinoma y'Ububiligi nayo kubigenza uko ku birebana no kuba yatanga indishyi zafatwa nk'ikimenyetso cyo kwihohora k'Ububiligi. aha ariko perezida w'iyo komisiyo yasobanuye neza ko uko kwemera uruhare rw'Ububiligi mu bukoroni bwo mu karere k'ibiyaga bigari bitavuze ko Ububiligi bugomba kujyanwa imbere y'inkiko cyangwa se imbere y'ubutabera, cyangwa se ngo nanone buhatirwe gutanga indishyi z'amafaranga. Izi ngingo zose zatanzwe na perezida w'iyo komisiyo ntizabashije kumvisha bamwe mu badepite bikubuye bagasohoka muri iyo komisiyo basa n'abariye karungu kubera ko badakozwe ibyo gusaba imbabazi. Bagasobanura ko mu gihe usabye imbabazi unagomba kubyerekana utanga indishyi z'amafaranga. Izi ndishyi rero nizo badakozwa. abo badepite bakaba barahisemo ahubwo gushyigikira ukwicuza kwagaragajwe n'umwami Philippe w'Ububiligi ubwo yasuraga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uyu mwaka wa 2022. icyo gihe Philippe yari kumwe n'umwamikazi Mathilde. Kutemera raporo ya nyuma kuri ubwo bukoroni byatumye hatamenyekana ibyagezweho n'iyo komisiyo y'abadepite b'Ububiligi bwakoronije Kongo Kinshasa kuva mu 1885 kugeza mu 1960. bukoroniza u Rwanda n'u Burundi kuva ryari kugeza ryari jondanye. kuva harangiye intambara mbere y'isi yose kugeza bubihaye ubwigenge mu 1962. ubwo tuvuze kandi ku bukoroni, bamwe mu bakomoka ku bacakara b'abirabura mu bice byakoronijwe n'Ubuholandi bamaganye imbabazi zasabwe na guverinoma y'Ubuholandi iyobowe na minisitiri w'intebe Mark Rutte. iyi nkuru dusoma muri Dutch News, Le Monde, Courrier International no muri Africa News Xavera itangira yibutsa ko izi mbabazi yazisabye ku wa mbere w'iki cyumweru mu izina rya guverinoma y'igihugu cye cy'Ubuholandi kubera uruhare cyagize mu bucakara no mu bucuruzi bw'abacakara mu gihe cy'imyaka hafi 250 hagati y'ikinyejana cya 16 n'ikinyejana cya 19. muri icyo gihe cyose habarurwa abanyafurika 600,000 bajyanywe bucakara n'Abaholandi muri Amerika y'Amajyepfo no muri Karayibe. mu ijambo rye Mark Rutte ati kijondanye ati uyu munsi ndasaba imbabazi mu izina rya guverinoma y'Ubuholandi nyoboye kubera ibikorwa byakozwe na leta y'Ubuholandi mu bihe byashize. nubwo habayeho gutinda kuzisaba, uyu munsi nsabye imbabazi ku bacakara bose bo ku isi bababajwe n'ibyo bikorwa, ku bakobwa babo, ku bahungu babo n'abazabakomokaho. mbasabye imbabazi nciye bugufi. ati mbasabye imbabazi nciye bugufi. hejuru y'izo mbabazi guverinoma y'Ubuholandi yanatangaje ko ishyizeho ikigega cya miliyoni 200 z'amayero zizafasha guhangana n'ingaruka z'ubucakara no guteza imbere uburezi bwabo. gusa ibyakozwe na minisitiri w'intebe Mark Rutte ntibyishimiwe n'abakomoka ku bacakara bo muri Suriname. aha ni mu gace ko mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Amerika y'Amajyepfo. ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwaho muri Suriname ryamaganye guverinoma y'Ubuholandi kubera ko ngo itigeze igisha inama abakomoka kuri abo bacakara. abo rero nibo bavuga yuko gusaba imbabazi bidahagije, ko hakwiye ahubwo gutangwa n'indishyi. banongeraho ko batanyuzwe n'igihe izo mbabazi zisabiwe kuko bumva Ubuholandi bwari gutegereza mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha wa 2023 ubwo bazaba bizihiza imyaka 150 ishize ubukoroni buciwe mu bihugu byakoronizwaga n'Abaholandi ku mugabane wa Amerika. kuko muri Afrika Xavera ubwo bukoroni bwagejeje mu myaka y'1970 nko mu bihugu bya Angola na Mozambique. reka ibyo tubireke tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari. guverinoma ya Kongo Kinshasa yishimiye bitavuga umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye uvanaho ibyo gukomanyiriza icyo gihugu mu birebana no kugura intwaro kubera ko cyabanzaga gusabwa kumenyekanisha igurwa ry'izo ntwaro. iyi nkuru yo ku rubuga rwa Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Kongo ikavuga ko uyu mwanzuro wafashwe ku wa kabiri w'iki cyumweru Xavera. gukomanyirizwa mu by'intwaro ibizwi nka mbargo mu ndimi z'amahanga byatangiye kubahirizwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera muri 2008 kubera ibihano icyo gihugu cyari cyarafatiwe n'umuryango w'abibumbye. nanone ariko guhera muri 2003 kohereza intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagombaga kubanza kwemezwa na Loni ari wo muryango w'abibumbye. Madamu Bintou Keita ukuriye ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Kongo MONUSCO yishimiye ivanwaho ry'iyo ambargo ku ntwaro, avuga yuko hari intsinzi ya diplomasi kuri guverinoma ya Kongo Kinshasa. uretse kwishimira uwo mwanzuro, guverinoma ya Kongo Kinshasa inavuga ko yanamenyeshejwe ko ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri icyo gihugu aribwo MONUSCO bwongerewe igihe cy'umwaka umwe kizageza mu mpera za 2023. gusa ngo izakomeza gushyira mu bikorwa gahunda yo gutahuka buhoro buhoro kw'abagize MONUSCO hakurikijwe ugushaka kwagaragajwe n'abaturage b'abanyekongo. hagati aho MONUSCO yahawe inshingano 3 z'ingenzi jandanye n'izihe:
kurengera abasivili, gushyigikira porogaramu yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bo mu mitwe yitwaje intwaro no gufasha kuvugurura urwego rw'umutekano wa Kongo Kinshasa. Kuri izo nshingano Xavera haniyongeraho n'indi yo kuzatanga ubufasha mu matora rusange ateganijwe mu kwezi kwa 12 2023. Ntabwo twava muri Kongo Jean Daniel tutanabwiye abadukurikiye ko intumwa z'inteko ishinga amategeko yo mu Burusiya zabwiye bagenzi babo muri Kongo Kinshasa ko zishyigikiye byimazeyo butavogerwa bw'ubusugire bw'ibihugu bya Afurika cyane cyane ubwa Kongo. Byatangajwe ku wa mbere w'iki cyumweru na Depite Nikolai Novichikov, perezida wa komisiyo y'ubucuti hagati y'Uburusiya na bimwe mu bihugu byo muri Afurika yo hagati n'amajyepfo. Izo ntumwa z'Uburusiya Xavera zanagenzwaga kandi no gutumira inteko ishinga amategeko ya Kongo mu nama mpuzamahanga y'inteko zishinga amategeko izateranira i Moscow mu Burusiya mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha. Uburusiya bwijeje Kongo Kinshasa kuzayiba hafi mu bihe by'amatora no mu bibazo byose birebana n'amahoro n'umutekano. Ni mu gihe kandi abanyemari b'Abarusiya nabo bahawe ikaze muri icyo gihugu kugira ngo birebera amahirwe hari yo gushoramo imari. Muri Afurika y'Epfo Xavera niho twageze. Ishyaka ANC riri ku butegetsi kuva mu 1994 harangira politiki y'ivanguramoko ya apartheid yongeye kugirira icyizere perezida Cyril Ramaphosa maze ku wa mbere w'iki cyumweru rimutorera gukomeza kuriyobora. Ibi byanamuhaye amahirwe kuzategeka manda ya kabiri ku buyobozi bukuru bw'igihugu cya Afurika y'Epfo mu gihe ishyaka ANC ryaba ritsinze amatora rusange ateganijwe muri 2024. Ni inkuru muri The Guardian, The Herald, Lusaka Times, News 24, Africa Intelligence, France 24, Jeune Afrique na Africa News aho itangira yibutsa ko Cyril Ramaphosa ari muri manda ye ya mbere nka perezida wa Afurika y'Epfo guhera muri 2018. Bwana Ramaphosa w'imyaka 70 y'amavuko yatsinze uwo bari bahatanye mu matora yo mu ishyaka rya ANC ariwe Zweli Lawrence Mukize w'imyaka 66 y'amavuko, akaba yarahoze ari minisitiri w'ubuzima. Ramaphosa yagize amajwi 2476 undi abona 1897. Ramaphosa yatowe na Kongere ya ANC mu gihe avugwa mu gisebo cy'ahitwa Palapala ahari urwuri cyangwa se isambu ye yibiwemo akayabo ka miliyoni 4 z'amadolari ya Amerika cash muri 2020, akabigira ibanga rikomeye kubera ko atabibwiye inzego zibishinzwe zirimo iz'umutekano. Ibyo bamwe bafashe nko guhishira ubujura jondanye, abandi bakavuga yuko ngo bifitanye isano na ruswa. Ibi bikaba byari bigiye kumuviramo kweguzwa mu cyumweru gishize n'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo, ariko abadepite bo mu ishyaka ANC ari nabo benshi muri iyo nteko baza kuburizamo uwo mugambi arusimbuka ryo. Ibyo turabiretse. Ku wa gatatu w'iki cyumweru jondanye, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ruzinduko rwe rwa mbere hagiriye mu mahanga kuva igihugu cye cyashorwa mu ntambara n'Uburusiya amezi 10 arihiritse kuri uyu wa gatandatu tariki 24 Ukuboza. Ni inkuru yanditsweho cyane n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka New York Times, Washington Post, Newsweek, The Moscow Times, Time, The Times of Israel, Daily Mail, Le Monde, Le Parisien, L'Express, Telegraph, The Sun, Huffington Post, Nouvel Observateur n'ibindi. Xavera byanditse ko Zelensky yarajyanywe no gushimira mugenzi we Joe Biden uryo yamubaye hafi muri iyo ntambara no kumubwira ko inshuti nyanshuti burya ngo igaragara mu byago no mu makuba. Bombi kandi bagiranye ibiganiro muri Presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo White House cyangwa se Maison Blanche. Nyuma Zelensky yagejeje ijambo kuri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu, yongera gushimangira umubano w'ibihugu byombi bikurikirwa no guhana impano zo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga cyangwa se diplomasi. Ubwo Zelensky yageraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaza umunsi ku munsi, Xavera hari hashize iminsi 300 igihugu cye kivogerewe n'Uburusiya, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakubise Ukraine ingabo mu bitugu mu buryo bwose bushoboka. Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo ziza imbere cyane mu gufasha Ukraine, kuko kuva iyo ntambara yatangira tariki 24 mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka zimaze kuyiha inkunga mu by'ubukungu na gisirikare, inkunga ingana na miliyari hafi 50 z'amadolari ya Amerika, harimo miliyari 20 mu by'intwaro n'ubufasha mu bya gisirikare. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yijiriye mugenzi we ko azakomeza gushyigikira ubushobozi bwa Ukraine kugira ngo hibashe kwirwanaho cyane cyane mu bwirinzi bw'ibitero byo mu kirere. Aha niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamwemereye kumuha uburyo buhambaye jondanye bwa misile za Patriot zirasa kure cyane zigashwanyaguza izindi misile zoherejwe mu kirere zitaragera ku butaka kugira ngo zigire ibyo zangiza cyangwa se abo zihitana. Mu kiganiro bombi bagiranye n'itangazamakuru, Biden yijeje Zelensky ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika
amerika zizashyigikira igihugu cye igihe cyose bizaba ari ngombwa. nyuma y'umunsi umwe urwo ruzinduko rubaye, uburusiya bwavuze ko rwagaragaje ko nta n'umwe ushaka kumva impungenge z'uburusiya, ahubwo ngo rweretse amahanga uburyo leta zunze ubumwe za amerika zahagurukiye kurwana n'uburusiya mu ntambara iziguye zinyuze mu gufasha igisirikare cya Ukraine. mu gihe leta zunze ubumwe za amerika zishimirwa ko zabaye hafi Ukraine muri iyi ntambara yujuje amezi 10, uburusiya bwayishoje buravuga ko budateze kuvana mu ruge, ahubwo ngo burateganya kongera umubare w'abagize ingabo z'icyo gihugu ukagera ku basirikare 1,500,000 bitarenze tariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa Mutarama 2023. Kwa gatatu w'iki cyumweru Perezida Vladimir Putin yabwiye abagaba b'ingabo mu mitwe itandukanye hamwe na minisitiri w'ingabo ko agiye guha ingabo z'uburusiya uburyo bwose bukenewe kugira ngo zisohoze uko bikwiye intego yatumye zijya muri Ukraine. Nuko twanzuye tubashimira cyane kuba twabanye muri iki kiganiro. Ngewe nari Nyirarukundo Xavera, bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. tubifurize kuzagira Noheli nziza.